Dobijanjem ovog sportskog centra koji je jedan od najlepših i najboljih u Evropi, mi smo dobili izvanredne uslove za rad. Slede dve utakmice veoma teške koje imamo u ovom periodu sa Hrvatskom u gostima i sa Holandijom kod kuće. Smatram našom trupom veoma jakom, nema slabog protivnika i očekujem dobru igru, jako snažnu utakmicu kao što to dolikuje našim zemljama. Od uvijek smo sa Hrvatskom imali problema kad smo igrali. Mi smo igrali prvu utakmicu kao domaćini i pobedili smo 4-2 za ovu utakmicu u gostima. Očekujemo naravno pobedu, igramo našu igru i nadamo se da ćemo sva 3 boda vratiti u Srbiju. Što se tiče igračica koje bi mogle da naprave problem, broj 10 Maja Jošček, ona je jako dobar igrač, igra u Osijeku, zatim Izabela na bočnom napadaču, imamo ne znam koliko igračice. Mislim da su te dve igračice najopasnije što se tiče. Sve karte su u našim rukama, mi idemo na pobedu u oba meča i protiv Hrvatske i protiv Holandije. Veliki smo optimisti i nadamo se da ćemo uspeti da prođemo u baraž. Međutim, lopta je okrugla, vidjet ćemo šta će se dogoditi. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, ended from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Mislim da smo skoro na istom nivou i da ova utakmica odlučivaće psihička pripremljenost jedne ekipe. Mi ćemo taktički da se spremamo za tu utakmicu, analizirali smo oba protivnika, znamo odlično Hrvatsku, ne bih prognozirala ko je bolji, ko nije. Mislim da i Hrvatska i Srbija imaju neke svoje kvalitete za koje mogu da se ponose, tako da mislim da i Hrvatska i Srbija su na nivou koji zadovoljava ovog trenutka neke evropske standarde i idu nabolje, to je najvažnije u svemu. Let me go.